How ka checka rate ya alcohol le di drugs e phahame haholo ka hare ho Xharip. Jwale ke ile ka re ha ke teka tumelanong ya ka le premier re tla etsa sports facility ka hare ho Kopano municipality. Ke bua ka dilemong tsena tsa ditjhelete. Selemong sona sena re tlo etsa sports facility ka hare ho sebaka sena. Engwe ya bohlokwa re tlo etsa summit for the artists tsa rona. Premier itse ha qeta ho kena setulong re ile ra ya Lesedi FM ra bua le ba Lesedi FM mo ba neng ba mametse re ile ra bua hore ha o etswa di bomakhufe batjha ba pleke tse tshwanang le tse ha ba thole monyetla wa lo performa makhufeng. Jwale re ile ra re tlatla di districting re tlo qala hona Kopanong ho tlo etswa di auditions ka tsela ya hore e tla ba audition. Hai ka ba wena o perform me ba tri fila hore talent ya hao ha se ya hore o ka ya makhufeng. Hona le this thing e re etsang ya home brew mo re reng okay wena ha o qualify for professional performance re tla o kenya ho yena re reng ke home brew le hona ntsona le stipend. So re tlo tla ka hare ho Kopano re tlo etsa tse tshwanang le tseo. Dingata ntho tse nka ka di buang empa jwale ke tla sa kgatello ya maikutlo ka morao ka mona. Tse ding tsa tsona re tla re bua ka tsona le lona ha re thotse nako but ke tlo base ka mona. Kgwedi ele ya Mandela month re tlo etsa boxing tournament ka hare ho Xharip. Ke a leboha.